Yan. Yan. O, tapos si Kwan, Mrs. Number one, fans. Diyan daw ako ng bracelet. Para hindi makatakas. Yun. Wala silang sabaw section. Meron silang Japanese. Korean ito This one is Japanese. Japanese. Pareho din sa Pinoy Yun, Japanese din dito yata. Itong pagkain namin siya, kat. Yan. Yung guys, may nag-birthday. Nakantahan talaga, tapos libre daw ang birthday celebrant.